Metta Beşa 24 Gava ku İsa ji perestgehê derket û çû, şagirtên wî nêzîkî wî bûn û xwestin ku bala wî bikişînin ser avahiyên perestgehê. Wî ji wan re got: Hûn van hemûyan dibînin? Bi rastî ez ji we re dibêjim, li vir kevir li ser kevir namîne. Qet tiştek namîne ku neyê hilweşandin. Çaxê İsa li çiyayê Zeytûnê rû dinişt, şagirtên wî bi serê xwe hatin ba wî û jê re gotin: Ji me re bêje ka ev tişt wê kengê bibin? Çi wê bibe nîşana hatine te û dawiya dinyayê? İsa bersiva wan da û got: Hay ji xwe hebin ku tu kes we nexapîne. Çimkî gelek wê bi navê min bên û bêjin Mesîh ez im. û wê gelekan bixapînin. Hûn ê dengê şeran û li ser şeran bibîzin. Hay jê hebin û netirsin. Tiştên wiha divê bibin. Lê hê dawî nehatiye. Millet wê li hember milletan, padîşahî li hember padîşahiyan rabin. û wê li cihên cîhan xela û erdhejîn çêbin. Lê ev tiştên ha hemû destpêka janan in. Hingê wê we teslîm bikin, da ku êşê bi we bidin kişandin û we bikujin. Ji ber navê min hemû millet wê ji we nefret bikin. Hingê gelek wê ji rê derkevin, hevdû bidin dest û ji hev nefret bikin. û gelek pêxemberên derewîn wê derkevin û gelekan bixapînin. Bi zêdebûna neheqiyê hezkirina gelekan wê sar bibe. Lê yê ku heta dawiyê ragire, ew ê xilas bibe. û ev mizgîniya padîşahiyê wê li seran serê dinyayê bêdayîn da ku ji hemû milletan re bibe şahidî û hingê dawî wê bê. Çaxê hûn tiştê mekruh ê ku xerakirinê tîne, çawa ku Daniyêl pêxember got, li cihê pîroz rawestayî bimînin, bila yê ku dixwîne fêm bike. Hingê yên ku di ciwistanê de ne, bila birevin çiyan. Yê ku li ser banî be, bila neyê xwarê û tiştekî ji hundir hil nede. û yê ku li nav zeviyê be jî, bila venegere ku ebayê xwe hilde. Lê wey li wanên ku di wan rojan de bizarone û dimêjînin. Dua bikin ku reva we nekeve zivistanê an roja şemiyê. Çimkî hingê tengahiyeke wisa mezin wê çêbe ku ji destpêka dinyayê ve tiştekî wiha çê nebûye û tu caran çê nabêjî. Eger ew roj nehatana kurtkirin, tu kes xilas nedibû. Lê ji bo xatirê yên bijartî ew roj wê bên kurtkirin. Hingê eger yek ji we re bêje vaye Mesîh li vir e, an jî waye ew li wir e bawer nekin. Çimkî Mesîhên derewîn û pêxemberên derewîn wê derkevin. Wê nîşan û karên mezin çêkin, wisa ku eger bibe, ew ê bijartiyan jî bixapînin. Vaye, min ji pêşî ve ev ji we re got. Îcar, eger yek ji we re bêje, waye Mesîh li çolê ye, dernekevin derve. An bêje, vaye li oda hundir e, bawer nekin. Çawa ku birusk ji rojlat davêje û heta rojava ronahî dike, hatina kurê mirov jî wê bi vî awayî be. Kelaş li ku derê be, teyrên kelaşan jî wê li wê derê bicivin. Di pey tengahiya wan rojan de, di cih de roj wê tarî bibe û heyv ronahiya xwe nade. Stêr wê ji ezmên bikevin û rojgeranên ezmanan
ویج ریا خواه درکبن هنگه نیشانا کوره مروف ویل ازمین خویا ببه و همو ملتین لسر ارده ویل خواه بخن اوه ببینن کو کوره مروف بهز او رومتا مزن لسر عورین ازمین ته اوه ملیاکتین خواه ببوریا دنگ بلند بشینه و ملیاکت و بجارتین وی جه چار آلیان جه پرکی ازمانان حتی پردن بجوینن ایجار جه دارا هجیره و درسهیم ببین چاخه کو چقلن و دبشکون و پلن و شین دبن هندزانن کو هاوین نیزیکه بوی آوائی چاخه کو هنجی وان همو تشتان ببینن بزانن کو او نزیکه لدوی دریه براستی از جورت بیجم حتی کو اف تشتین ها همو چه نبن اف نفش قط نابهوره عردو ازمان و ببورن لی پیوین من تجاران نابورن لی حچی او روش و او ساعته نملیاکتن ازمانان و نجی کر جباف پیوه تو کس پی نزانه کاد روژ نوه ده چاوا بو هاتنا کره مروف جی و وسابه چمکی دوان روژن بریا توفانه ده مروفان دخوار و ودخوارن جن دانین و میر دکرن حتی وی روژا کو نه کد گمیه وان پی نزان مو کوی چی ببه حتی کو توفان رابو و او حمو بخوره برن هاتنا کره مروف جی و بوی آوایی به هنگه دو مروف ویل ناو زویه بن یک و بی برن و یک بهشتن دو جن و بدستار بهرن یک و ببرن و یک بهشتن لوما هشیار بمینن چمکی هون نزانن خدا نه و کیجان روژه به لیوه که بزانن اگر مال خوی ماله بزانیا کو بشف چی چاخی دز و به او هشیار بما و ندهشت کو او بکه و خانیوی جبر ویه که هونجی آماده بن چمکی کره مروف وید ساعته که ده بیکو هون نزانن غلام دلسوز او شارزا کیه اوه کو آغای وی او دانیه سر غلامن خود دا کو خورنا واند دما واند بدوان خوزی وی غلام کو گاوا آغای وی به ویل سر کار وی ببینه براستی از جوره دبیجم اوه وی دین سر همو مال خو لی اگر او غلام خراب جخوره بیجه آغای من وی بدرنگی بکوه او دست پی بکه لحوالین خوین غلام بخه بسر خوشان را بخوه و وخوه آغای وی غلامی وی دوی روژه ده بیکو او نل هویاویه و دوی ساعته ده کو او پی نزانه او وی پرچه پرچه بکه و پاراوی بدوریان را بده لور وی ببه گرین و قرچینا درانان